Kikubor kibabnya. Ka Jingrakhe ya ka Jubili Ksiar jangka Icar Research Complex ha Umiam kala sedang mentakasngi da ka Jingpli ya ka Farmers Expo Arajar Apusan da Menteri Sarkar Pedeng katanat kam penroi nong kendong katanat karep karyang bat kabha kamiat kinong reb Shivraj Singh Chauhan bat ulat ka Mikhalia CH Wijaya Shankar haringkat gajinga don lang Menteri rang bat gejela Konrad Sangma lembat kiwe ki hek sarkar. Ka Icar Research Complex nakabenta ka North Eastern Hill Region Umiam Jingrakhe ya ka Jubili Ksiar ka jongka bat ka Farmers Expo Arajar Apusan da ka Jingdon jongki shispa teliki dukan palasdang nadu menta ka sngi ka kendai tarik ukala lingkot hadu la syai ka sngi ka shiphau tarik ukala lingkot. And Icar has developed over 100 crop varieties, introduced high-yielding livestock breeds, and promoted sustainable practices such as integrated and organic farming. डिपार्टमेंट सरकार और आईसीआर ये हर 3 महीने में एक बैठक मस्ट है, आपस में बैठेंगे और बैठ के तय करेंगे. कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. नहीं तो काम सब चाहते हैं एक दाएं चल रहा है एक बाएं चल रहा है एक सीधा चल रहा है, उससे काम नहीं चलेगा. केवीके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर कॉलेज, हमारे इंस्टीट्यूट, सरकार के डिपार्टमेंट. Government of India has launched many schemes such as PM Kisan Samman Nidhi, Kusum Yojana, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Mission for Integrated Development of Horticulture, Seed Mission, National Livestock Mission, National Agriculture Market. Kadidi Meghalaya, Kadon, Hakane ka Limpung, Panwanra Shapi, ya ki Jingpen ki Bakongsan, nakane ka program, Barakajo kapor, Banya Krenru, Bat ki Katu katne ki Nong Yashimbenta, ki Balawan, Banya Shimbenta, Hakane ka Farmers Expo. Katba kane ka Shlam Jing Hikai ka Jam Shakaway Pat ka Lenong. Ngi Kermen, ba kandang yay biteng ban kintiw, bat le ya ki kam wat banya, ban pinyar, bat ban kintiw, ya ka kamrep kamriang, bat ki way ki kam bayasrim. Nakabenta ka jing mentoy ki nong rep, bat ka mariang, hakithany rilom, jong kathany, syatay, lamingi. Bureau Report, DD News, Meghalaya. Ka Kenhuan ka Didi Mikhalia kalayo banyak